Na Bula FM krake tale taki. Gonga elambasa Bula FM namba 2 na sere. Ando tale tak na borong na Bula FM namba 2 na sere su. Kau buat itu gara-garaki au rebot juga ni stima. Au ndau tale tak na borong na Bula. Tolo bina Fiji Bula FM namba 2 singa toka. Bula bina era roga Bula FM namba 2 tikola. Bula FM namba 2 na sere. Ni sambula sai koengo na vakaleleka ni nonda itukutuku. Etiko ena ngona ongo ena nonda punua na minista ni beika ni punua tani me New Zealandi o Murray McCully ongo e salumuria tiko na nona kadibaka na matinitua New Zealandi na kena labeti na vakatatambu ena nonda punua. E yado me ni koa o McCully karo mani beposaki kena minista ni beika ni punua tani ena nonda punua o Ratu Inoke Kumbuambola. Ongo endona ngoni sala mena beital nota ki kina na beiti kina e kawe tiko kina na matini tue rua. Na bakabakarau membaleta na beinding dingi e na beital nota ki bakalebu. Erangan reba na bei matini tu lewena na ACP e na Pasifika mena ndona bakatulewa me umani kina na beinding dinati e na buku ni thakataka e na beika bakang bisnisi kena European Union. Ongo na itukutuku e bakaritaka na minista ni beika bakang bisnisi e na nonda vanua o Aya Said Kayum. E na kena tegutagi ni kua na nonra mbose na minista e na Pasifika. E kaya o Said Kayum, ke baka embiu pakapasende na kena daw na numitu na ACP e na Pasifika, may na European Union e na toka e na rosangbul kalima na pasende. Iyan ang bose singa ruo ongo e rao me sana luray kina endo na kenay wali. Erota ni undolo na leo ni bunua mai Solomone ersa senga tu ni pakabale ni uti kena sotabi hira endo na walu bulebu. Rota ni rosang vulkandoa na leo ni bunua eramate ka basang bulu erseyaliti ko nga enangunonggo. Kinagito esa baka rautu ongo na timi ni Vodafone 4R Electrical Mba kina sota ni semifinala ni OFC ka baka doritiko enangunonggo. Erto angka bakarua na timi e na nondoto sotaba na timi ni Tafea FC mai Vanuatu. Samai dabe kere na vakaleleka ni nonda itukutuku ni te mo demanda. E tale tak na radio Fiji One na muira ni nonda bonua. Ando tale tak na borong na radio Fiji One singa toka boleta ni station ni alumatua. Ando tale tak bale una borong na radio Fiji One station ni alumatua ilo toka. Ando tale tak bale una borong na radio Fiji One mandi na station ni almatua. Au tu ngoi korbo ando borong leve na station ni alumatua na radio Fiji One. Ando borong na radio Fiji One na station ni alumatua na mandoi tele. Na radio Fiji One nandu mai bitin bonga ni BNN.